koje su odlike srednjovekovnog poveza? Dakle, korice su istih dimenzija kao knjižni blok. U smislu da ne prelaze ovako? Da, nema ovaj rub karakteristični kao što ima današnja knjiga. To je prva osobenost srednjovekovnog poveza. Zatim, zaglavna vrpca, ovo je zaglavna ili kapitelna vrpca, to je ovaj deo ovde. Ona se šije celom širinom hrbata i prelazi na korice, pa se onda potom koža preslači preko tog dela, tako da je u tom delu knjiga izdužena. A ona radi u srednjovekovnom povezu? Zaglavna vrpca. Ovdje je tkanina neka? Pa da, i uvijek je bila tkanina. I tamo je tkanina. Da, radi se od tkanine, ima kopče, obično je to su dve kopče sa prednje strane kod manjih poveza, a kod većih, kao što je Miroslavljevo evanđelje, treba da budu 4, premda u ovom današnjem su stavljene 2, a tu ću ja opisati zbog čega je. To je isto jedna od grešaka restauracije. Zatim, ali najvažnija osobina srednjovekovnog poveza nije vidljiva, a ona se odnosi na šivenje knjižnog bloka. Oni su to radili na poseban način i to kad sam ja to saznao i otkrio, to je za mene bilo pravo otkrovenje. Naime, oni bi knjižni blok podelili u 2 grupe, po pola ili približno. Ako je paran broj na 2 polovine, a ako je neparan, onda je normalno na jednoj strani bila jedna sveščica više. Reč je o tabacima, znači? Da. Znači, tabak, sveščica, tetrada, to su sve sinonimi. Log. I tabaci ili sveščice ili tetrade su potom prošivane za dasku. Znači, pola je prošivano za jednu dasku, a pola za drugu i onda su te 2 polovine spajane. Smijem da pitam? Pitaj, slobodno. Pitaj, Marko. A kako za dasku koja se nalazi na prednjoj strani korica ili za dasku koja je na rikni, na hrbatu? Kako se zove u srednjovekovnom povezu? Ne. Postoji 2 daske, prednja i zadnja. Prednja i donja. Pola sveščica ili tabaka ili tetrada, kako su se zvale u srednjem veku, šilo se za jednu dasku, za gornju, a pola za drugu. Potom su se one spajale u jednu celinu. Sad, to je praktična i jedna vizualna stvar i teško je objasniti ovako rečima, ali su se spajale i onda posle, sve se to preslačilo. Znači daska vjerojatno ima rupice kroz koje prolazi... Da, naravno. Koncem se šilo ili čime, oputom? Šilo se koncem koji je bio malo deblji nego što je današnji konac. On može... Ja sam čak i merio te debljine u Hilandaru, pa ima tako od 0,7, 8 mm pa do i preko 1 mm debljina tog kanapa. I sad taj kanap je ručno preden, on ima svoje niti, pa ima i čak i nitke i inače u istraživanju poveza ide se sve do tih sitnih detalja, da se čak istakne i debljina kanapa, pa onda da li je levi ili desni uvoj, koliko ima niti, koliko nitki, znači svi su ti detalji jako važni. Recimo, sjećam se kada je pokojni Peđa Milovanović Orfelin jednom mi pričao da je on otišao kod nekog restauratora u Brisel, mislim da je bio Brisel, i htio je da odneve neku knjigu, neka strana knjiga je bila, tad je on živio na zapadu, da mu restaurira. I taj restaurator je pogledao knjigu i rekao, znaš šta, kaže, ja se ovim bavim, ja to mogu da uradim, ali kaže, može se ispostaviti da će ovaj konac za 100 godina biti mnogo važniji za naučnike, za istraživače, nego i sam sadržaj u tekstu, sam sadržaj knjige, jer tih knjiga ima, znači nije to jedinstven primjerak. A
a tehnologija izrade konca u tom vremenu, jel, kad je knjiga nastala, baš je nekako zrcali se, ogleda se baš u tom koncu i on je bio protiv te restauracije. Tako da i ja na neki način smatram da restauracija knjiga mora da se svede na minimum. I ne smeta, pogotovo kad su u pitanju stare knjige do 19. veka, 17. i 18. veka, naravno i starije. I restauracija treba da se svede na najmanju moguću meru i sva ta oštećenja koja postoje, sve je to istorija knjige.